Alright, so hey guys, so well everybody for D Sot new video baby. Ngat ini video ngai to roast khalia mane khainai tang ngai content bagai topic borok ate himas mali ngai to ang tini video nuk zamani ngai to borok ni bagai nuk zamase mane norok buji mane kon tam bagai nuk za khai pon takuno ngai ang bai norok contact khaimano ang tangui roast khayang to kai khifit je today ang roast khayang to tam ni roast khayang kai ang content ati mane ate hi borok koborok mas manjakli ya natuk sukang natuk su mas manjakle jodi nong thani tong hang ba natuk bimano tam khna natuk nai ngai ani Instagram ni link ang description ri nai description link rijak tong Instagram no ajaga haboi ani Instagram bo haboi no follow khana khadi khaya anu message khai di ngai norok ano engtino borok koborok ni video send khaimano ngai ang aborok no roast khainai ngai tire video amsung no ngai malai nai norok video ro ngai roast khayai